to. Kenala jud to. Nando. Cek. Ringan ta lagi gua. Suara. Eh. Awat to. Tunggu ko na muna. Ang boro. Sombing wakil ketua dewan untuk kesedukan. Sekarang baru. Lawan sombing. Buat. Nama rawi kakak dulu ambot. Arung atu. Oh. Rika, sajurik. Nah, sajurik. Sarapat dulu. Marung atu burangi. Sombing to sombing, syaturi. Ini marung atu. Hai guys. Cek jenis aku na bang ini. Cek jurik. Cek. Hai. Horas. Shalom. Selamat sore. Menjawab perjodoh dah. Esok Gua taruh gugup po. Dek. Grup gimana grup? Gua taruh gugup po. Asa pola gugup aja tulang ate. Tama pa daw ma. Hai guys, happy Dugdar, selamat sore guys. Sore ini kita kedatangan tamu yang sangat fenomenal guys, yang sangat fenomenal. Fenomenal. Hah? Ada fenomenal. Yang sangat terkenal, yang sangat mantap di orang Batak guys. Inilah dia, aku perkenalkannya guys, Amang Boru Marga Siombing. Pengen tahu siapa namanya guys? Donald Siombing. Anggor Donald Siombing guys. Katanya guys di YouTube, enggak katanya guys, memang guys dituliskan di YouTube Amang Boru inilah paling terkaya di orang Batak guys. Atau di seluruh Indonesia guys. Yes guys. Dan inilah dia Amang Borunya guys. Iya. Ya guys. Yes guys. Horas ang boro. Horas ang buru. Horas tulang. Bawa kabar Mang Boru. Tegan. Ngapi galiling Boru siya. Ada nak kadang bisa tahu. Oi Mang Boru. Jadi dan kita juga bersama wakil ketua DPR guys. Kumbang Hasundutan namanya Labuan Siombing guys. Oke. Bah di sini guys orang-orang yang mantap kesumpangi guys ya. Apalagi yang Boru ini guys, yang nomor 1. Besar di betul nomor 1. Karena Amang Boru inilah yang paling terkaya di orang Batak guys. Sedih betul. Ubereng makan baru mesti aku di YouTube sudah hampir sudah mak buat mobil keren guys, dan pesawat juga bisa dibeli guys. Padahal nggak bawa Amang Boru limbong kan, kalau Haruna lengi pribadi, nasi tahu guys 500 miliar harganya guys, apalagi nih beli guys. Jadi inilah dia Amang Borunya guys, asli ya guys. Asli ado. Asli malah dang mirip no. Asli do makanan iku guys. Oh asli do teh. Asli dapat Jepang teh. Amang Boru ini asli putra Litong Nihuta. Asli putra Litong Nihuta guys. Dari Litong Nihuta guys. Numuluboy. Nomor 2 siya ng Boru natin. Amin. Nomor 2 siya ng orang Bata guys. Si Turi. Ang Boru, si Hombing, aman na si Turi guys. Amin. Bagus. Ini datang. Tapi jangan sombongkan guys. Mantap. Ang Boru pirang sombong ko berin guys. Santai dah pinakendung iba bang ibig guys. Bahwa Amang Boru inilah yang paling terkaya di orang Batak. Dangarong beharuan na live bang. Dangado. Amang Boru tuh be. Nomor ada. Oi dong. Halo. Nyata ang Borin yang nomor 1 guys. Hoax. Hoax. Dako. Tebay. Arang adong nih. Tahu asli guys. Jadi ang Boru ama ke region yang Boru makana boy sukses sama orang Batak ang Boru. Malako. Serius dong Boru. Serius. Fokus sa kontraktor. Kontraktor ba? Kaya mabangun na ka gedung-gedung. Kontraktor. Gimana orang kuning? Mabang nakadaleno, mabang belga. Beratubel guys gubernur mate. Iya.
Iyo. Biasa mo pagkabimbangon naman, bangun Enak gubernur yang baru. Nah, pengusaha daw. pengusaha, Kontraktor. kapaborong. Inga agaro hubango gedung di Jakarta nga lubi 100. Berarti sama nang baru sinak dengan lima bang. Ang borisum sih. Siya na Amerika eh. Oh, ulo. So Kan ni. lima mobil pembalap. Ulo, bisa ni ma. Do bisa ni ma ang boro. Timbang dutongin na mana. Ulo. Alay mana tukang nga. Isi gorra tuh nakalinga. Gori siya. Si nakalinga ni ang guru dak kami. Nasa Amerika ini. Amerika ang bori siya tayo. Ale aku foto. Dan ningot to be. Ale arang nomor telepon. Mulai na diga matulang songnon. Mari gawe YouTuber. Nga mulai bulan 5 ang bori. Tahu? Ale main setahun mah. Oh. Baru 1 tahun. Pas menektarin saja. Inong godang subscribe 57.000. Oh lang baru. Ale mantap bobe ang boro. Dapat Nadiawat ko mantap be. Ano mo sada ni mo? Ulo. Nadiawat tong sa 1.600.000. Hindi udah lah. Ah, itu guys. Ulang Eh, gusto Jadi ko ni namin. macam Ahama nga nangamu, bulo belgaho. Hah? Ahama ni Pim, Hitam-hitam. bulo belgaho. cita-cita Keinginan mo. gabi gubernur ang bro. Gubernur, Oh, lang bro. partai Ahama naman pendukungmu. Naleo Tuhan ni mang bro. Boh. Itu was soya manglian partai. Ya, do sudah naleo Tuhan ni. Paduro na rano ni mo. Ulo. Paduro na rano ni ang guru. Itu Kontraktor APG di Jakarta guys. Ulo. Di basa ng mobil na ng tapiwan ng bro. si tahu buat tusan. Jadi ang mobil Alphard ni ang bro. Aduh, Oh, piga. saya ada. Serius ang bro. Saya ada tungga. Memang guys, menurut na agak-agak botaknya guys akan kaya nih. Pas. Anang bro, Pas. akan botak-botaknya ya, apalagi marbot tarubuknya. Iyo. Iya. Berarti boter menunggu tendang ini. Iya. Ji, ang baru sa Jakarta dumar mobil sana. Berpesak udah. Mar pesawat, ibu nang baru do. Daong, baru anak keling pasti tiling. Basa ang pesawat yang baru ibu nang baru. Covid nggak gadis. Basa gari yang baru. Jangan lu kepeng. Ah, kurang ko terus sekarang nang baru. Lengah nama, neng toke mangga nama. Ah, nang baru. Ano gabi pugos ang baru. Iyo kaya cara ngutang mangga. Dia mangga mo na ina. Ulo tabay sponsori mangga. Gua pe mobilnya ano sa rito sa tabahin ano YouTube demi. Jadi si mana kang magbumobil to sa nang baru. Gimana? Oo. Autung sudah. Oh, ang baru sadar. Alay ito nga. Sanggul. Sisip niyang baru idehinan. Jakarta. Keluarga ku deh song. Yo gubernur belum nggak jadi gubernur. Saya bisi. Bah, matuan nama. Ahmad tujuan menong molo gawe gubernur ko. Molo jadi manok ko gubernur. Ahmad tujuanmu. Visi misi Ahmad nong menjadi gubernur. Membantu masyarakat. Om Majo belum nggak belga. Daki pastikan belum nggak belga. Anak bawa kan merhasohotan. Nguli masuk na. Panguli kan. Kira-kira sanggup dia do bentuk seleram. Itu anak baru. Neneng Ano masih yang baru sekolah ada. Sanari itu dokter. Ah, nang adong yang baru sekolah ada benar. Dura sekolah na Mana kay marhoso tani, Arya hame yang baru. Berga biya ang guru. Napetik ko boto sa sudena. Oh, mantap. Oh, iya teh. Oh, lumbo. Ano maksud bottom sudi? Dura karo mau. Julu boto masudi sonon. Sonon ma pelajaran ni molo roso ton molo sonon ma pelajaran ni molo jadi gubernur. Halo. Ini masih Udah katok dokter abang buru. Sama guys, limut tong tua udah, sudah bu.
Iya. Ambor manimu, itu biasa. Masa Guys. pete itu sih ya tu si tandiko. Ini mana? Kalau di bawah tu hamil ini turi telepono saat tabi na tu. Saat tabi musik kan balik sana mang burung musuh. Balik salam mang buru. Iya, amang burung do. Hai haru guys, ang dia siapa hatak kening guys. Nah dia yang buru. Kira-kira no bolo so dia do tong selerang. Anu maju yang buru. Gilang ko ya. Guys, ay tokin na naman 10 tahun. Yang lari ke rakut yang burung. Nang lara-gara ako siya to siyang buru. Marsikola da pa ako. SD Okay. da pa mo siya. Hey? SD da pa mo siya. Ang buru ma. Aman nun to dyan yung buru. Bagaimana dengan seperti nadakan yang buru. May patak. Ato ngarong na buru. Hey? Ngarong na buru. Enggak. Basarang do. Na buru. Na buru buru ha. Baru Jawa. Buru siya kayo. Babira ni Covid. Tapi galai imat. Mabiga galang yang buru. Galak ko. Kala ilay. Kakakak kami. Tolu. Tulu. Tiga bawang buru. Sada. Tiga kakak. Dua. Sada. Siap kangen. Nah, harus tiga. Kamuli. Nomor dua. 4 tahun. Apa? Sedau jarak nang buru. Tuh, si saya mau masuk nak. Bawa. Bolo bawa Kelas 2 SMA. 2 SMA. Molo buru. 5. Ngaso. Nabigataan siya po dan ng buru. 4. Tahun nomor dua. 10 lalu. Siap kangen nabigataan ng buru. 20. Jadi bolo ngasaho to gubernur dangi Anong buru? olak ni na Pak. Dangang buru. Ano? Barang gue bilang. Nilituhan iman nung musik. Olo. Nah, Tuan ini rumah ngatur sudah ningon. 10.000 nonton. Di Batoro. Au guys. Di Kiposo au 20 jo mau sadari kerijo. Jinuay. Nah, inget tuh lah Covid Olo. kan. Nah, 20 jam. Akhirnya doro cita-cita yang buru. Hmm? Di kita galing sa una. Citaku Alang buru. membangun ubah. Jingay bang nang buru na. Nggak hula betong 10 tahun 2005 sampai 2015. Amay ba nang buru? Kupajongjong ang mga pudak ko gabi bupati. Baru mana mabangun. Amang puda na di. Abang pudak, Udah. abang udah nang Nang ang gini bapas yang gian. si Tiki Madidi. Iya. Oh. Itu tebak bulan kotang. Oh. Ikon kerja keras untuk kerja keras sama lo. Ikon jujur, Jadi matamiang. ang buru do pabisan tapan nulisin perangin. Aku. Tidak boleh ubah. Dasar tidak sih. Dasar tidak tuh sih. Ada untuk Dasar tidak tuh sih aku. Saya apa umi. Tidak boleh ubah. Aku coba. Ikon situ tuh lo toko namar Tuhan, martabia, kerijo kerja keras. Ay do do ko sudah. Oh lo Tuhan aku suka kerijo doh, nak kerja Eh kaya keras. sudah mau juga semang kadang buru. Aling ya. Halo halo. Iya. Iya toh, ikon ibu tohoro prinsip mi. Au guys, Hah? orang biasa banyak di pinggir jalan. Ikut jadi orang yang luar biasa dot. Songkan yang buru kan di pinggir jalan. Pinggir Mak- jalan. maksud dot toh, gudang jolo biasa-biasa, ikut luar biasa dot toh. Kan Jadi belum maju kok kan, boy rupa muang game. Itom keluarga. Ya di sana. Baju aku komisaris di perusahaanmu, nimu tolong borumin. ada baju buru. Eh, Aduan. Sudah boleh pak asal-asal. Kemarau. Sekolah do.
Pengalaman. Sarjana daw na. Sarjana teknik. Ang gusto ko ito mak Jujur, marahan. kerja keras. Jadi lah syakaman yang baru gabiah mah. Hari itu Kerja pengusaha pengusaha perumahan, developer. Ay developer. Bima, Sonang baru. mabang-bangun jabat to gadis. So nagtari na ito nasa ni. Mula mabangun gedung bertingkat. Baru jualan baru. Dah kalau mabangun daw kontraktor. Oh, baru 5 Tulu gaji yang baru. ya di borok kemetong tuh 20 tingkat, ada nomor 50, ada ya ubain ada 10 lantai kan, tingkat. Kalau yang baru atau aman baru Mas. Oke, kita harus bikin rumah. Nah, Auto komadan na dah. oh. Auto komadan na Mali guys. yang baru kari semua. Tulog 5 tahun. Berarti nang ngamarang na 10 tahun. Ano Ang 5? baru. Ang 5. Ano 5 mau minggu naro? Ya, ulang tahun na matukin na eh. Ha? Ulang tahun na matukin na ya, be. Udah betul. Ulat piga raw ba? Udah non. Tanggal 3 ba to? Tanggal piga. 20 tahun. Binawarin ko lang tahun yang baru. Anak ko sa tahun. Ilo? Obatan na siya pumatong. Yang baru. Namping sama orang baru ni, alai dah sokongin ni. Memang guys. Jadi yang baru ngaliling tinggal di Jakarta. Nah, 3 tahun. 50. Berarti baru mau 5 tahun yang baru di Jakarta. Nah, di mana baru umur 10 tahun batu Jakarta, berarti nggak 55 tahun. Beh. Ay, sengaja ang baru tuh sih. Ama kuat tong pindah Jakarta. Pilot. Tidak. Kerja nih nah. Pegawai negeri Ang baru udah sekangan. nomor 2. Pegawai negeri ada yang baru. PNS. PNS, seorang ke guru, kepala dinas, camat. Jadi nomor sekangan kerja yang baru. Apa sih? Habis sen dia nah. Departemen Keuangan. Di Departemen Keuangan Bang. Nggak perlu baru Jakarta udah saya itu sih sudah. Aku masih yang baru Wah, bodoh pun Jakarta kok saya itu sih sudah. Dah, aku masih sonang baru. Di Departemen Keuangan. Departemen Keuangan. Departemen Keuangan situ happening ini pemerintah. Ulo. Sudah hepeng ni negara Ngatur hepeng ini karon. Ulo. Mata bu nih, aku. Orang kevin ya deh, orang kevin. Ning jajet tuh di mana mana? Takut tong. Pwede na ko nakaning jujur, martuban, kerja keras. Ulo. Dan gue to korupsi dah. Mau korupsi sih dia Berarti dong yang baru penjara. mana masih sian keluarga yang baru. Hah? Ang baru. Ya. Sian Asia. Kan bulu aku kan kerja setokit do. Awet tong 20 jam sadari hian tiki poso. Kan? Jina tikis kadang kopi 20 jam tau. 20 jam. Itu kan ala nang. Ibanda Jadi sebulan anggosan yang baru. Sambil mirip po tulang na. Ulang baru. 50 lantai. Dangat tong bulu 50 lantai tong 2 tahun nih bangun udah. Ayo. Gitu dah bah. Dia tesnya si Anion nah, lena. Dah, nah. Nah. Aku lo ngomong tuh, bet. Minum bamu ah. Oh, dah. Jadi, Siap kamu sih. Gejang umur basi guys om. ate guys. Ya, pulang. Lah hebat do bah. Tapos roro na kaning mare dia. Jadi di Batam ini gudang nama majamu ate itu di Batam. Baharang baru. Lain na utu Batam gudang majamu di Batam itu. Majam. Mano ho. Sani mang baru dati mak. Habe na itu na bel pa. Wah, ada si surang go. Takku boto marhua. Jina ngatani matang baru. Eh? Jinuan nga berjuara
Tadi mo dito ang Nggak berjuara ho. Ito nga ang buru. Iya deh baru. Ay, ito. Iro na. Matiki ko ah. Iya. Yang baru tiga sekolah 10 tado di Litong. Hali piga tamang baru mulak. Ah, ganun tong kedemula kau. Masa Ganun tong kedemula kau. bosan san? Masa bosan? Lo mau rakung dah tu tada. Dah buat cuaca. Iya. Jadi saya ada tiket untuk pergi ke Jakarta nih. Oh lang baru. Parado nya mo lang. Nako bigi. Saya ku ajar pe ako magbuang motor ko sa liyo. Arang mo lang baru. Basa. Ano kecelakaan na bulus mabangibin. Kecelakaan nang mablis na layak mabuan. Oh, no. Asa tur ang ilabangib sada. Iyalah kayak gajah nih. Jadi bolo na baru may pindaw tusol sa Muara. Tuloy bulan lang matuloy bulan ko sa nang. Nangalia do. Dang bulu na dang tulang. Nabiasa birai sokkoti. Ah. Gugu angin soni biasa bihu. Nang bulu. Akibel bekan? Laki bello tulang bulu. Enggak beda. Ni Enggak beda. Eh, lama jo dia 2 kilo. Hidup na dekan ni rai. Dah. Ani la konde. Inang baru. Oh, Ani la konde. guys, 2 kilo mau keluar. Pindah jo dia mengburu baga-baga ki. Apa kamu jo? Baga-baga ki bain. Guys. Asalaw jo hami guys. Ini mantap. ulong bulu. 2 kilo jo marinang baw do ate. Nang bau. Natulang ada. Belum marah. Natulang. Ah, 2 kilo jo natulang. Maring kani. Pasal ko nang marnat tulang. Jadi na marang. Alam marang buru do hami. Oh. Oh, no. Abang buru. Bema. Berarti belum marang buru mah marang buru tu gimana? Abang. Jadi 2 kilo natulang. Bahkan malah marang buru hami tuang buru ini matulang berarti. Tulang mula kake. Halati ko Apa? dali. So tulang marang buru na do ang buru na poso. Jadi dia mau sekolah. I morahinan nang laupid dito sa nang ang buru. Duduk sang rawan na sekolah so. Rencana teta itapu ang buru atau gidja. Oh, kita. Kau tahu di dia sekolah? Sebutong buru. Ah, sekolah di dia mah jo. Oh, Cukup tu. di Amerika. Jo. Di Madik, asli Amerika. Di hono tu di sekolah. Tama SM marubani. Malu ya bang ibet Amerika orya. Ang mama dok ko ni mana niyan. Ah, ma, sekolah tu orang gajang. Ayo harang buru. Yun ang gajang mo ka. Ano kanjang pera po away ba? Ini ada roy bang. Ubahan. Abang parang Labog ipakat. Oh, no. Ada ngula ya Amerika dah. Oh, mantap. Asa buhi ko cama isa. Ada ngula camak gubernur. Oh. Kasarupan no kita buru. Oh. Asa aku nomor 2 ke. Di pasang bulu si pilih ang gubernur. Ah, daw. Wah, Dak cocok tu sih. basang buru. Eh, berapa? Kabe kan? Nah, bainang borjo salam-salam jo tu pensu anggoran mo jadi. Banang buru jo salam-salam tu pensu ang buru. Do akatu hami anak muda motivasi mo. Kami aka anak muda. May motivasi kami. Aka Ah, ama-ama asabui songonang buru. Oh. Manang aka dadanya Bere. asabui songonang buru. molo nang maju dangi. Ah. Ula ma bagi jolma mangula bagian na baru debata mangula bagian debata. Dapat mudo. Jadi artinya kerja keras, harus jujur. Ikon nunut. Kan? Burju. Sekolah. Sekolah datang perjualan buru. Iya, baru pe nonor debata mah masuk-masuk. Tidak tonggah. Iya nang buru. Ay suboy manang maghuhitang gunang di pasu-pasu debata. Beng buru makanya udah kon nadi lehot Tuhan ini tuh anu mulo jadi gubernur.
Mana sok gubernur tuh dilihat tuh. Usah pe. Oh, iyalah. Oke lah. Oke guys. Oke guys. Dah, oke. Iya. Oke. Alias yung jenggot lang bro. Isu gejeng, isu pede. Nasi cukur boy. Nasi cukur be. Jadi dua hari bercukur tuh. Alias sering gora ang bor tuh tagi jangat eh. Sering. Ganun mula kayo kutukot Aray, tagit dyan. binig ko na. King YouTube may. Ima. Dati lang itutok ko na Asa kasi. Ferrari itu tagi jang. Hmm? Asa ibarat ko na kayo. Nung nga. Nga. Oke lah, sama telepon Jawa teh. Oke. Oke. Harap telepon masuk 14.35. Oh. Oke dah, nggak sampai kan? Nga.